moto, kepala hukum, apa-apa, kalau tua, apa-apa. Kami hurula, orang hurula, orang di mana hurula, hurula itu hurula. Jarak tuh, jarak banget. Ami, dilo tiamo, ilahe ay, diliango, lo hilao, molango, olo akali, mobango, ilanggalo, ilalamo, diluhuto, ilamango, to ada tima mango, molayo amo diambango. Malo payu, loho malu, lipu dulu ati lalu. Oh huto, oh lalu, tila ho hundu ngawalu, ayo loli pudulu, hidu bali hilalu, mo anuyo, tila ungo, odelo hungo, ililaya hiringimo, ami wambuti wambulaingo, telo mono limono hilamo lingo. Bangga, lima Foto, Ulimundu, nomor foto. Ulah dia, bunga foto. Ulah dia, lalu foto. Maafu, boleh maafu. Maafu, tomong foto. maapu tomongo tilo, maapu tomongo tiombu, maapu tomongo tiamo. Ami yakin may topango, polo otak di mamango, tongodla utuliat, mati mamango, tumohe mo diang bango, wandila ti mamango lo, ala mi topango lo. Maafu, boleh maafu. Maafu, tomong tilo. Maafu, tomong foto. Pilipinas ng pagkatangan at isado ilalamo ngayon boleh ilamango o lalo pagkatangan pibunili sa nutagtangan kundi mo satu tinamango na nipagbaling mo biyapang maapo boleh maapo segala maapo walo pibunili di matagbuwalo wala tutulo pinurutol Mama payu, lohu molu, lipu dulu ati lalu. Oh huto, oh lalu, tilo hundu ngawalu, mayo lo lipu dulu, hidu bali lilo luo, mo onuyo, tilo ungo, odelo hungo lo ungo, ililaya ilingimo, ami wambu tiambula ingo, dela malo hilamo lingo. Ami pio butang apa ne pipide hedapata himaga heulata lo hilaga basarata ami mo punya ingo hilaga mololimo lo hilao molino bangga tepat-tepalo tadi di butalo imagale tepat-tepalo wandula tepat-tepalo Ami arti otolia dong kota dalalolo. bangga pe impulai angka de pemai angka de pelai ai dia bila masa dia wolo bangga muli Lengge moti ale, lalu ibu ngale, wali libanda lolale, lalu de otimbu ale, li purulu lumale, lumangia, oli purulu otia, malo mai teila dia, maapu boli maapu tomongodla utulia, ilohi malosa dia, maolale hehulia, tolitihu malosa dia, hulangili hulalata, bolihi pato adata, opato putubu ata, moto tolu bilingata, toolan to basarata.
jaramba matongo-tongolito, ulama pali-palito, totoliti hubilulito, jaramba mapilandanga, pali-palito ulama, jaramba iliamela, umuali bonela, uite syukuru wolo, jaramba heliolo, tabi-tabi odeli pububato, ujudu de utolia olato, lohi maloda pato, tolale tanga-tangato, totoliti huamba-umbato, ohutalo ato, donggolo maapu olo, dibulendi tidak pubotu lolo, toyo ngodongo piotolo, wanu bolo piotolo, ila bolo tumbulolo, wanu bolo tumbulolo, atia mete mawolo. Maapu boleh maapu sa mga kapo, maapu sa mga piyopo, maapu sa mga piyamo, Pilipina, Pilipino, o Pirado, Ilalamo. Maapu boleh maapu, mga maapolo, kayo mga mga piyotolo, wow maapu mga sibles, maapu mga pilo. Tahuda, lipapamu, dahai, olipatamu, uolowala, bintaamu, olowihi, polotumbulamu, Uma pati ulaamu, kutalu lita udah oli imamu, di dari patamu mau salamu udah dungo herta dudula, salamu po patata, dungo herta data, bulinditi tuluto, to batang apil ombuto, to ada tiloto yunuto, mondali po salamu po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga salam. Boleh dipisungulo. Iyo matabuolo, uwaw, mapapahulo-holo, paulula, wajalong. Bulenditi mo opio, malo hulo uulio, malimelimelo duhelio, mohe akajiolio, masadia hulo alio. Salamu, Pilipinulo, Lamiado, Pilipinulo, Lahudo, Laotutumulo, Salamu, Papamulolo, Adati, Batulolo, Dudu, Maapandalo, Salamu, Salamu, Ununggit, Lahudigano, Salamu, To'oli, Mapapasi, Lapapali, Salamu, Lameatopia, ada mga pulo mulia, Kamara Hadiria, Kusa Atibatia, Badonggolo Tapango, Salamu, Utulamayango, Katala mga tila, mga tiyamo, Badonggolo Kawalingo, Salamu, Utulamungo, Utamahadiri Helilungo, ada tima pila-patile, tuwa tabanda mamay mo dile, ada tima pale-pale-bohu, tuwa tabanda mamay mo yahu, ada tima pale-bohuolo, toma papabatulolo, dewi tabetuolo, palipu deyuntuolo, wano tuangiolo, wow matanggu-tanggulolo, payu lalimu tulundalo, mamay tupatupalo, wano dolo maijinialo, lumay umatihandalo, ada tilahunggia, may leedu gamay, mati lumapalay, ate dedo tile apa mai buai, ada tile liolo, mamai tebo-tebolo, wano di bulo pandolo, mamai papalay olo, wano di papalay olo, padonggolo patonggolo, tayo ngodonggo piotolo, wano bolo piotolo, ila bolo tumbulolo, wano bolo tumbulolo, bolo lebongo huangolo, ati maolo olo. Ada tilahunggia, mai ledung gamai, wa makin mo palay, mau lengialo mai, wa motura lo mai, motura timile mai hundia, bato malosania, bato tinggali. Dangi, mauhiani, hiangi maotodala, pada pata pehandala, papahula dulu tala, yolo ayu sagala. Dalalo babango, olalo tanda-tandango, suanyo ilatango, wama omo diapango, lialo kuwayo nangang. Maapu, tumongo iya, tuya, ada tililiolo, saudi produtiolo, monggala maapu mongo tiamo, bolo mooti umooti ango, maapu tomongo tilo, bolo mooti umooti anggilo, di sini lama produtu, payo lebale mohulong dalo limutu, betualo tombato, mahetalu abu bato, wano waluwa utala, diila binggila bandala. Ada pintu tualo, halihu kila ilalo, kula pembualo mo kulibutu kulutan.
Sebelah kanan, sebelah kanan. Dia betul-betul sama yang di kota tuh. Dua keluarga dari mata hadir persalan putih. Papura maafkan saya dari kota dari kota ukuri. Jadi yang namanya mengatakan saat itu waktu masih dalam lawa ini. Yang dari sini yang ia masuk orang dari sini yang mau dari itu yang mau merasa dia. Ini memang mau ia saudara. Tadi Pak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi pertama dari keluarga beliau dan sahabat beliau. Wa doa dari keluarga mata beliau amal-amal yang membuat sahabat beliau. Berbuat dengan Allah Taala pala dari mati mama atau syariat beliau. Kemudian lima itu tadi mama Abu atau kali mengobrol dulu. Betul itu betul tamanya lima otak tuh. Terus satu dia taudaan ada di mengobrol dulu. Dan orang berbicara ada di mamamu, dan orang berbicara ada di buku. Orang berpura beralalang bersatu berpikir lama aku umur tahu mati pokoknya yo mau orang berpikir di mata itu paman lima itu supaya nanti anda mata kalau ini mau betul nanti ada di punya punya dia orang punya Allah dia dia punya dia orang punya suami mau ini suka udah mau kalau tapi yang mahal ada di malu mahal yang tapi malu ada di udah bilang taruh ada di itu boleh mau dimutuhin kalau dia jangan kalau tak ini punya Allah dengan segala orang mau dia orang mau dia di sekolah itu orang dengan kau yang orang mau dia kalau ada di itu boleh mulai kali mutu dia kalau betul itu ini dengan itu mulai kali mutu jangan kebanyakan puji orang banyak puji yang tak puji di mana mata mutu ayi boleh hutu dan itu buku. Jadi orang modal taman ya, CTT, AT itu baru bertemu orang baru iya kayak awu mawa, baru baru wale mau, sama itu orang yang dulu malah itu malah itu malah hari mai, sulit betul keluarga ini mau tambah habis kesal dia. Wanita itu mau tambah dia mantu, kalau modal taman ya CTT, AT itu. Bila tapi sekali orang mati butuh, tetapi sekali udah ada di wawahu ada di, udah ada di wawahu ada di, mau tuh mati nggak Islam lah, udah bangga bangga, udah boleh jadi udah kali paina, udah langgar kalau ya ada, udah ada di wawahu ada di, walau kali ini lo taruh itu, udah opio, walau punya orang ada di dia, tapi butuh itu ada di pulau, tidak butuh jiwa mahir. Bapak itu mengatakan bahwa sama tu, orang mengajar kamu mulia, hati-hati itu, dia tak bisa kalau mengajar itu, tak bisa kalau udah ada di Allah di butuh Allah Taala, di udah ada di Allah di butuh Allah Taala, dia begini maya liu, dia begini dia liu, dia begini berarti ya liu, dia butuh liu datang.
nawaitu an anfa syahadataini fadlan alayya billahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Suruh baganti apa yang dia baganti? Iya bagus juga kan? Baganti Bismillahirrahmanirrahim. Saya mewakilkan kepada Bapak Tua saudara perempuan saya yang bernama Musrika Maputa binti Umar, laki-laki bernama Musa binti Ibrahim Musa. Ucapkan dengan mahar 250. Saya terima dan saya wakilkan untuk mengucapkan saudara bapak dengan saudara bapak yang bernama Rosita binti Kartisuga dengan seorang laki-laki yang bernama Sultan Musa Ekeri dengan mahar berpaut sejumlah 250. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kana musyrikun. Wa ba'du fa inna Allah ta'ala ala nikaha wa nadaba ilaihi wa harrama sifaha wa huwa nabiyyi. Wa qala ta'ala wa la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sabila. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa min zawjiha wa bada minhuma rijalan katsiran wan nisaa wa taqullaha alladzina tasalluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yagfir lakum yang bisunnati falaysa minni. Wa qala ayyuma